Yeah, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy, the General X, the DJ 257, representing again, again, and again, and again, and again, and again. Niwa muhungu wanyu yatembaga kumanga Imana igatega ibiganza ati ngaho ngwino mwana wanje ntacyo uzoba. Yeah. Welcome to Free Agent Entertainment. Ubu turi kumwe n'umutumire teye ubwoba avuye kure azi byinshi yaciye muri byinshi yiyita ngo ni Africa ndi arengaho araza kubabwira nimba ari corn of the Africa, nimba ari Africa gusa, nimba ari the corn araza kutubwira mu gifaransa icyo gisigura, ariko reka tumuhe ikaze kuri Free Agent Entertainment ababwira izina ryiwe nico iryo zina risigura, hanyuma tubandanye n'ikiganiro nkuko nabibabwira. Gusubscribinga kuri Free Agent Entertainment, hanyuma muze murabona ibiganiro byacu bicaho uko bukeye uko bwije, kuko twama twabikoze. Turagerageza kuba keeping updates uko bukeye uko bwije. Ye nguyu ngaha muri studio za Free Agent Entertainment. Ye karibu mutamu. Yo ngo bimeze bite? Mukomere cyane. Amakuru turashima kabisa. Tumeze neza kandi nizere ko namwe mumeze neza. Namahoro kabisa. Nkuko mubizi nyine ni wa muhungu wanyu Corn d'Afrique. Corn d'Afrique. Corn isigura iki? Ihembe. Bumva ngo ni ihembe rya Afrika. Ibindi araza kubitubwira. Ihembe rya Afrika. Kuri wewe wiyita ihembe rya Afrika washatse gushika kuki muri make, cyangwa washatse kwerekana iki muri Afrika rusange? Muri make wenda ntago niyise barakwise. Baranyise. Okay. Yeah. Okay. Sinzi na baranyise ntago niyise. Nitwa Corn d'Afrique nyine nkuko banyise. Ubundi Corn d'Afrique ni ihembe rya Afrika, nkatwe abanyafrika. Iwacu ubundi wenda tugende ku muco wenda sinzi ko twabijyamo, ariko ntangora tubijemo, right? Reka tubijemo. Corn d'Afrique, ihembe rya Afrika. Ihembe rya Afrika ni iki kuri wewe? Ihembe rya Afrika ni ikintu gikomeye cyane, gifite agaciro karenze uko mbivuga. Ihembe rya Afrika muco bundi tugiye no mateka y'isi. Yes. Mateka y'isi, mateka ya Afrika iwacu hari ikintu bagira bita ngo na ingunga. Ngo ndavuga muri Afrika bwo iwacu ni muri Kongo nyine, iwacu muri Kongo cyo bita ingunga. Ingunga ni ikintu bakoraga mu ihembe. Bavuzaga wenda nabyita nka gitari y'uyu munsi wa none, ariko nanone si gitari ni iterambere uyu munsi, ariko mbere bavuzaga ihembe. Yes. Iyo bavuzaga ihembe wana kabisa ibintu byabaga ari sawa. Yes. Ni nka muri make ni nka instruments muri iki gihe. Yeah. Okay, so kandi mwakoze kudufata mugafata umwanya wanyu mukaza muri studio za noze za Free Agent Entertainment. Mwakoze cyane. Hanyuma iki kiganiro gifise ibice bibiri bitandukanye. So igice cya mbere turaza kukwereka amafoto atandukanye, abahanzi canke n'ibintu bitandukanye. Hanyuma uraza kutubwira abari bo n'ibintu bibiri canke bitatu wowe uzi kuri abo bantu. Hanyuma tubandanye n'ikiganiro. Igice cya gatatu naco ni igice cya kabiri ni cyerekeye ibibazo byo kuri street, ari naco twise iki kiganiro gica kuri Free Agent Entertainment. Ikiganiro twise ngo ni Question X. Question X ni hahandi tukubaza ikibazo gifubitse ukuntu noneho wowe ukadusubiza, hanyuma tugasoza n'indirimbo ukunda ushaka gutura umuntu wanka canke umuntu ukunda, hanyuma tugakomeza ikiganiro. Uri ready? Yes. Uri ready? Cyane rwose, imbere cyane. Okay, so ifoto ya mbere turakwereka uyu muntu hano. Hari ico wowe umuzi? Izina rye uramuzi? Akora iki?
umuzi Bwana y'umujene no mwita Fernando ni mama yake y'umutipe aye celebre uyu muhungu mwana ngo ntibifuza ko utera imbere ngo ukacubasumba sinzi Kirundi ariko ndabyumva fresh aririmba ngo nguhingo ari indirimbo aririmye mane ngo bifuza ngo bifuza ko utera imbere ugacubasumba nyine Kirundi ngo nyizi ariko message natanze narayumvisha nibyo ngiye ni mama yake mwana nawe ni imbere cyane kabisa ni Fernando aye Fernando aye Fernando kabisa ubu akandi kazina gashasha ngo ni celebre biramukwiriye celebre biramukwiriye kabisa okay so nigiki niye ndirimbo ariyo uretse iyo ngiyo hari indi ndirimbo wobuzi ya Fernando aye cyane kubeshya iyo ngiyo niyo nzi niyo yanyinspe nanjye iyo ngi n'imodoka yanjye ndayidunda fresh ndayimba bya danje ariko nanone nta zindi nzi okay nigiki umuziho ciza canke kibi icyo muziho kubera ko nzi ko ari indirimbo nziza urumva yarimbye ibintu bisanzwe biriho muri iyi si abantu babaye abatindi mwana sometime aragiye umuntu akugira ishyamba mwana we nta kibazo mufiteho ariko niyo mpamvu nakunze iyo ndirimbo ya Fernando mwana okay hari ikibi wowe umuziho kibi nta na kimwe Fernando aye respect my guy yeah Mr Celebre yeah turakurikirana uyu nguyu uyu uramuzi umuzi izina ryiwe icyo akora the general papa yake ubundi uyu nguyu ubuse mbivuge neza se nta mbo ari cyo umuzi wowe kivuga nta ngorane ambasaderi w'abarundi muri USA yari ibyo ambassador the general mubi cyane ariko nigiki wowe umuziho ciza canke kibi ikiza muziho nuko asabana ikibi nabamuziho nuko sometime arabura akaba disappear icyo nicyo kibi nta kindi kubura nicyo kiba umuziho the general okay nawe ubwo yiyumvise ntabwo nzoza ndabura tuzaza tumenye tugerageza tubaha ibiganiro uko bukeye uko bwije hanyuma the general ntazoze arabura kuri ntuze kuri entertainment kuri free agent entertainment so ziho canke uramuzi umupapa bana Kinyusi Melody wallahi umugabo ni papa yake mwana amazina yiwe nini ni Bruce Melody ni biki umuzi uyu mugabo rero muziho gusetsa cyane no gutebya noneho umuziki we ni mama yake arabikora fresh kabisa abikora neza cyane so ibintu bibiri waba umuziho uretse ibyo byo gutebya no gusetsa n'umuziki mwiza n'ikihe ikintu waba umuziho nyuma papa rwose ntakubeshye ni umuyuhu arabizi muri make arabizi mwana abikora neza cyane nta comment yo kumuvuga nabi nta mfite nihe ndirimbo uzi kuri we musa indirimbo ya Kinyusi Melody rero musa ndakwanga nawe imwe yonyange niyo njya nibuka ubwo niyo ngiyo gusa byari ibyo ndakwanga nawe unuja kunyanga kino kiganiro ndabona kiraza kuba kirekire ngo ndakwanga ngo nimba nawe ushaka unyange urumva niyo ndirimbo azi kuri Bruce Melody okay akoze kuntuze ku nyishu waduhaye n'ibitekerezo ku bantu twakweretse hanyuma ikindi ariyo kategori ya kabiri kuri intuze kuri isho ariyo bita ngo ni question X so ndaza kukubaza ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu ikibazo cya mbere ninde mu president muto muri Afrika Traoré Burkina Faso President
wa Burkina Faso Traore. Traore, yeah. Irindi zina ryiwe ni Is it Traore? Ibrahim Ibrahim Traore. Ibrahim Yeah. Traore. Ibrahim Okay. Traore. Okay. Ikindi kibazo cya gatatu. Ikindi naco ari naco kibazo cya nyuma. Niyihe ndirimbo ukunda canke wanka ushobora gutura umuntu ukunda canke wanka? Niyihe ndirimbo? Yande niyihe ndirimbo? Izina ry'iyo ndirimbo. Ngiye kuri njye nta ndirimbo natura umuntu ngo ndakwanga cyangwa ndagukunda wapi. Ntayo. Okay. Basi iyo ukunda wotura umuntu ukunda. Iyo nkunda se? Yego. Nkunda nyinshi. Okay, uratora mwimwe. Hari indirimbo iri kubikora bita ngo ni pewe 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 pewe. Iyo pewe so Madilu system. Madilu system. Urumva ni yakera Cyane rwose. Ni urukundo. Byose birimo. Uyituye nde? Canke tuyabankunda n'abanyanga. Baryoheko. Amererwe neza. Abamukunda n'abamwanga ngo mumbe indirimbo yitwa pewe ya Madilu system. Sindayizi ariko nanje ndaza kwirondera numve iyo ndirimbo yari. So ndabizi ko neza bivanye n'ururimi ruri kuravuga turiko turavuga. Ntuwavuke ngaha kandi nturungaha ariko uba ngaha. So bivanye na ntuze na experience yaho wavuye naho uri. Nihe challenge ukunda gucamwo cyane ikakwereka ko ukwiye gukora cyane canke udakwiye kuguma ngaha muri iki gihugu urimo? Challenge ni nyinshi mwana. Tugiye kuri challenge byaba byinshi cyane. Urumva nkanjye rugazura nari ikijumba musaza. Ikijumba mwana, uzi ikijumba? Ikijumba n'amata. Ikijumbu. Urumva? Ego. Nari ikijumbu rero. Ego. Ukagira ngo abandi kurya mayonnaise n'inkoko mwana ziri kwibunza. Ni hari sa difference mwana. Tuvugisha ukuri. Okay, difference yahari. None nta challenge ucamo. Challenge zo zirahari ntizabura mwana kuva ku kijumba ukagera ku ifiriti. Wenda bivuze ku mirire, kunjya umugani w'abavandimwe abarundi. Ariko tugiye ku buzima mwana challenge zirahari zinakomeye cyane. Ubundi ahangaha naho umwana rero ntiyumve. Ego. Ndabyumva. None uragira kuri ya level aho uvuga ati nk'ubu nkoze nkakora amafaranga menshi no kwitahira iwacu. Okay, ibyo ngibyo kuri njyewe amafaranga menshi okay nuri turakora kandi dufite saving urabizi. Leta ubwayo iradusavingira ntabwo udasavingira leta iragusavingira. Yes. Izabukuru urabizi system ya hano ya. Bivuze ngo rero kuri njyewe mu zabukuru ntago nakora nanduranye. So muri make wo kwigumira ngaho. Reka. Wokora bihagije ukitaye. Wakora bihagije mwana ugacishene. Okay, kuri wewe nka wewe Amani, the corn of Africa. Nahe amafaranga menshi kuri wewe? Kuri njyewe nta mafaranga menshi abaho. Okay. Yeah, ntayo kabisa. Nta mafaranga menshi kuri wewe? Ntayo. Kuri wewe umutunzi ni iki kuri wewe? Umutunzi? Ariko umutunzi ni umutunzi nyine. Umutunzi ni umutunzi. Kuri wewe wumva ko umutunzi ari iki? Kuri wewe ni igiki cerekana nka definition nihe siguro ku bantu badukurikirana? Kuri wewe umutunzi ni iki kuri wewe? Okay, njyewe wenda navuga ko mbyumva wenda ntihagire ababyumva nabi. Umutunzi kuri njyewe navuga ko umutunzi ari umuntu ufite ubuzima buzahoraho. Umuntu uzahoraho forever. Niwe mutunzi ngiye kuri njyewe. Ariko amafaranga akenshi nyine bumva ko umuntu umutunzi ari umuntu ufite amafaranga ugira gutya uko byose ufite amafaranga arenze, ariko kuri njyewe ntabwo uko mbitekereza njyewe. Impamvu mbitekereza gutyo man bro, uravuka ugasanga ba miliyoneri bahari
ukarinda upfa miliyoni bihari. Bivuze ngo rero ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Thank you. Ndibaza namwe mwabibonye kandi ari icyo mukuyemo ngaho. Ubutunzi ni iki? Ni ubuzima. Iyo ubyutse mu gitondo ukumva aho wikoze hose umeze neza, aho uri hose umeze neza, nta rubavu rukurya, nta mutwe ukurya, ntaki, nibwo butunzi bwa mbere. Amahera arahera, mu Kirundi niho tubivuga neza, amahera arahera, ariko ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Umeze neza, ndibaza ko aribwo butunzi bwa mbere nk'uko wabivuze, right? Kuri njyewe ariko Kuri wowe. Hanyuma n'abandi baratubwira uko babyumva, kandi twongera tunabashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye kugira ngo dukore kino kiganiro. Tunabashimira cyane, kandi nizere ko nimba tunakeneye na part 2 cyangwa ya kabiri, ya gatatu, ya kane, mwoduha umwanya, right? Kandi mwakoze cyane. Yes sir. Thank you, ladies and gentlemen. It was your boy, the General X, the DJ from Free Agent Entertainment. Thanks for subscribing, share, and comment. Bottom of the show. Hanyuma ibindi bizoza biraza buke nkuko babitubwiye mu kiganiro. Baravuga ati ntituboneka kubera ko tudashikiriza ibiganiro nkuko mubishaka, nkuko mubisaba, ariko ndabizi neza ko ejo bundi turi kumwe na producer wacu Hakim Junior baby in the building. Turabizi ko tuzoza turabashikiriza ibiganiro byanyu uko mubishaka, uko bukeye, uko bwije, kandi twongera tubabwira ati Hustler la Victoria siempre baby. 257 represent baby. Go.